That's me wakwa ba bi me do ba Adom TV Badwam so yada sister Sandy bi guy yada on any team na say on the ahosepe na brain ntimi ye sure say ba na ho asepe o kai na shadow so say aguso aye organa month ni munti no bibia asumiti no ate ase kokko no a tete kwashi kofa baye no eno ana asumiti so yi timi twa bi mo bia nkakra na de mo a mi twa ne na efifi mo de wa mi twa na efifi mo tima na nyonwa nka se besa ensa ma me fa seda ma Chris Rock na daroma na wo ye fascinator kama say e de amamenti wo pe fascinator bia Chris Rock wo Instagram ho be yo bi kama na fe bibia ayeye de ama na ya joda e de rade ase se wa ma de asa chi yembie mu na me boss Josh Tigo happy birthday enkomma nyamisha nyamenyo kese pa ene duada du say dia na wa wani tua se Kennedy digital satellite 4 aye crado niema no wom so a wani tua se Easter na mu an ye hihye nti bia peso ya adoye binom ne ade a Kennedy 4 ha tete wo mo niema no so na afi wonya bi fufuo party no so ba ene Kennedy fufuo no simple ade amo bia nti be me na no pe yemu ache yena bibia bokodi nyame adom bibia ye fine daroma yentie nyoma pa no a Kennedy digital satellite 4 yo ye bedasi anope ye be chi Adom TV ahwefo nyina na yegusu bon kaye se ye organa mantim na sisi ano yewura Kennedy se ye na Ghana fo nyina ase o se ye kan chom se sisi no nka Black Friday ni etwen ne bosomi bia ne aye baako okay but sisi ni de every day a Black Friday okay every day nti na jo ya me no wo kasa yi wa wo hwe me wo Asante Mantem Kumase Oboase Sunyan babia ko Adom Family Plaza dining first floor Adom Family Plaza dining first floor Kennedy digital satellite ho nyoma ne doso ankasa nti ena no pay mesrew bibia ye home appliances ho na ese odu ani eden e kire mi di kan no abonkomo bi mo amusi estate ton mo so mo sisi hotels sese yesu kra efiefiem ankrankra obi a ehyew na aba no ano edin sanse yese wiemu ni niema nsakere bebre aba baby wo ha wi ani timi bossa baby wo so amfrema nko baby wo so nsuo na yan ha de anye la ka wi no ba na ebo wa hwa beka so Judas na duty Mr. air condition no ya teso wonti ene ye teso sese no bia ntobi ukodwaman so sesi a me no kase ya enya asem ketwa upe 1.5 horsepower and I'm 3000 and I'm 4000 now so Kennedy dwe Ghana fo ho ene yakwa buruchira kotwa bi dia ba ne ekotwa so ye twa ne papa 1.5 horsepower R410 gas ene ya tebo no so se de be ya efie bia mu benya air condition na ahoto be ba o hyew ne basa ukoye adwumaden na oba fie a ho ye ba bia se onya comfort nya fe wo be da na wo be hu o da na wo twa ho ese wo ekono ye adwuma yie na we no entwe nyina ma hoden o Kennedy ye de no ye condition ye de aba no entwe nyina ma hoden na F 2849 cedis ayo wonwa momodia ye numbers na egu Adom TV ase yo no ba bia wo mo amobesa ye betu mpo akoton ana mo betu ni bebre na wo de akoye adwuma no wo kra de wo ba ye besa ate so e de ama wo ne mo a wo beyi ni ba akode air condition no ye 2849 cedis wo tema wo akra suhum kofodua nkokọ enyinam Cape Coast takrade mesrew fanamba no sisi ai fre ne bra ummampo a yebetimi de agu kam e de abro no ansa ubeye mobile money amaye enkra ha ye wager old barrier kokoro bite junction so ho ene yedi edwuma na udu ho no ma wo akese wani beje mehusi e de aburuchire abagana air condition ayefu Kennedy digital satellite e de bona bigina 2849 unya ne baabia da age ha me se unya ne baabia obahema age ho enti mo amopese mutubie na mokoton momra na enidwa na mokra de be san teso ama me patcho eye TV na wo pe ebia
osi offices for bi pe televisions ahodo de abobo ho efie ibi ho na obeba no oba na agi TV na ene nkwara na agi aboso enokre nti bra wo so to ba ko fa bo bedroom wo de oba na ohwe ne nioma na no agya no na wo so hwe ba ko no bedroom afa bufo bi ama sa TV kra timi ma ware gu sa ba Kennedy akosesa TV ahodo brand bia bi e de aba na fe yafa inches no ne kese ene bi ha curve oh di slick TV ni bi wo ha kita wa ne kese nyina te se mi phone yi unya bia bi wo ha wo ti hu na wo hwe bo no e wo so a asa ne wo stadium ho kakra kese enti enei mo a mo sisi adan kese a mbese mutu ko no umra ye di mu TV ni bi aba mo so mbese mutu TV koton ene wo kodwa man so a 32 inches no de ye fukra no 1200 yes but Uber Kennedy digital satellite ye de ne 1000 enti bo modern ma wona asenye ha ope smart TV Android TV ope digital TV ana satellite TV ni nyina Kennedy obi ehun decoder bia anso ye obi decoder no so wo obi dada na ope se recharge ma wa hotline no ne good TV na ase no 0244 385 128 sa hotline no o frɛ ya ye bejo so na bibia ye kama home theater na ope bi wo beji bi na wo fie nye de office enye kama me patro aban adwumafo na no pay mu na me kasa kyerɛ mo wo ya aban adwumani a ye de akwanya aba sɛ wo kra de mfa sika meto ade no na emum fa wo pay slip bra be di adanse sɛ ampa wo ye police ni wo ye soldier ni wo ye fire service migration wo ye aban adwuma wa katua fa controller enuoma bi a wo hia o Kennedy no wo de jara wo besesa kɔ ne ye tew nkete wo hu sɛ na anu nansa sɛ na fie na ade kɔ office na ade kɔ a bibia de na kwan so kama enti misrɛ wonso kura bia wukunu unu abema unu aba o papa bi o ya ban adwuma na wo no unya ban adwuma ba unya niema bi anka opɛ wo de fa no so a na ono abegye de ama wo 0244 385 128 numbers no ne good TV na ase no uni enkasa ofra wa kyerɛ ba bi a wo untimi ma ade we na mihia na yɛtwa ne picture de asende o na fi wa select opɛ na wa send sika na de gu kam na de ama wo ubetumi atu anamon so wo kumase wo oboase sunyane na wo ba kumase a wo de kopatase branch no so wo ya ban adwumani a wo kopatase branch na fa wo pay slip ko ho de ombekɔ oboa na bibia ye kama na niema adadin edi ama wo ba bia yedu abrabom no wo ye adwuma kora bia adwuma me se wo ye adwuma bia adwuma ba bia yedu abrabom ba bia ho ne ye keka kɔ e wo so bia ye ne own boss ye ne amanfo be ye adwuma de na so ye besa bia bi na afoforo so ye den enya bia ye fufu pounding machine mfaso wom mfaso pa de minua me ne wo kasa mfaso wom sa wo fufu machine mienu a day ubetime nya 400 cedis sanse aduane ba ko a Ghana manti Ghana fo ye dipa ene ye fufu fufu na de bia me kan o me se ye fufu machine no ye dwene apomuden ho ansa na ye enu nti first no na manfo si fufu no mo ti fifre gum na sabio obi pokura o kasa na egum enu nti ene ye se saade a ye kofa machine aba ye de be yam fufu no in commercial quantities obi bisa me say da fufu a ya yam de be de na no mum be ye save minua be ma ye de ne ye de wo matia na eye na dade ne dade nkantwi dane da nyina de kai se ye ade ne ka kire engineers ne say first no koya mabura ye kire say oh afidie ne sinahi te afidie wura e kose aba na me bisa say nti sa esena hi ne hi ko he agum enu nti ne ye fufu machine ye dwen ho se ye ma dade ne dade nkantwi na mum ye be fa kwan papa ye di dua ne dade be ye na e be ye kama nti me sro pe bi ne to na fa si umpotem fa bo adwuma number ne gu TV na ase frɛ CCI frɛ ba bia wo bia upe abro machine eno so yam abro in commercial quantities eno so ye save eno so o de frɛ number no mako machine esa yam atoko ayuo jenne kekedro ni nyina wo to ba ko ahu ba bia sɛ wo ta di sie ba bia ma no ton yo ma wo dwa so no wo di si ho a de bia obinya sika abro machine so nya bia de pe ba bia o mta ye dokon fa ko si ho ubenya sika na sɛ uko edwemo ba bia ma na etete mori no ho udi si ho abenya sika CCI nti mesre frɛ CCI number no ko me patcho home appliances no de mi modi uko kitchen fa no cooker no mo ne de keka ka ho no microwave na de Kennedy ya tebo no so bejo de afi
washing machine deɛ de bia me kame nua no mema no mo tete ma no dodo ba ne fi adwuma ba wa brɛ so edu weekend a wo budget no ho kakra so nsan bi si wo jeans ni wo kaki to washing machine to washing machine beto deɛ etimi si nneoma no a na san yi na bibia yɛ kama fa your numbers no ni o hia bia wo deɛ frɛ keke ne bɛgye wo so na yɛ de nneoma na ma me de numbers yi to dwa na ma sorry srew bi adwuma why aba adwuma ni wo na make asa chiro number ni is 0244 385 128 0244 385 128 and I said 0207 65 30 31 0207 65 30 31 and 0243 074 750 0243 074 750 and 0207 65 30 31. That's it. Yamisha papa enti Kennedy Satellite na wote one more enkanoko na kojo de na de wo hia bia no one more obibo no so one more de aba efomo na ma shanon so se St Andrews Senior High School for egusua ye admission sisi from form 1 to form 3 ye courses ni nyina so ebi e wo St Andrews Senior High School nti ba bia wo bia no ye wo boarding ye wo day so e wo ho nti fa ho Adom St Andrews Senior High School na won mo emu wo ba no na de hwemu ene ne dachen wo ba bia wutumi de wabofra no eba St Andrews Senior High School ba tan o 4 a wutie me friend wo 0244 696911 0244 696911 and 0207 8910004 now on St Andrews Senior High School for Akasa. Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho say Nokia, Samsung, iPhones, smart TVs ahodo na wo pe tabletop fridges and as a Franco the air conditioning bi na wo pa Bora Franco Trading Enterprise one shop bia niema mabobbo soi ene niema mo bia no bowura mu a ubenya bi yenya CCTV camera eye fie anase office nti ba bia wonam bia no wonim nia ekoso ewo mpotemu anase bia wo emfa Franco Trading Enterprise number wo ba bia ne momo number ni 0246422338 0246432338 and 055 5939 055 5939 now on a Franco Trading Enterprise for the enkomo ahana brema kwan na no pay enkomo no ye de SCA na me kaiwo se me nana adwoa na man papa bi e da fom na wotwe wieye mekọ kumase na yakodini na wocheda nti ya na ukonkoto dwa animu a na wakai me ne mabusua abusua nyina nso me maye nyina ye ho yakọ urade nchichire obiare ono na de maye ono anso na agye ti me na de nso eno no ebi free mu na ebi nso eye wono mo awoda nti ania eye yankasa ye boss Josh Tigo ye general programs manager wo Adom FM Josh Tigo ne birthday nti happy birthday enkoma obemena yamishra yamenyo okese da che hene mente de woka no onyo okese pa kwesi se obekese happy birthday enko emfama yekọ na kwesi nsia aye krado de asemidika etwaso na fe pense mu nso aba wakwem yedase